Skinu. Čega sam? Dudo! Imaš cigara? Ne, ja imam duhana hoćeš. Kako se zovete? Purković Abdullah, Dulac. Kako se osjećate sada kada je srpska vojska ovdje među vama? Pa evo sad je ovo iznenađenje, ovako narod je u panici jednoj, totalno vidite narod. Čekaj, stani, pa kakva je panici jebote? Narod je radostan zato što su ga oslobodili od islamskih terorista. Ja, sam. Šta dobro, Blan? Pa mislio sam da... Ma šta dobro, Blan? Slušaj šta ti govorim. Dobro, Baburazir. Reci ime i prezime. Pa Purković Abdullah, Dulac. Narod je se rasteretio jer su dosta mu je bilo terora ovoga Orića i ovih fundamentalista. Više je narod izgladnio, iznuren, istrpljen, ispaćen. Tako da mu je svega dosta i patnji to i sad se nada da će Kako srpska vojska postupa prema civilima? Srpska vojska je bila vrlo korektna i ne vidi se nikakvi ništa da čine toj vojsci, da prišla je bez pucnja, bez borbe, nikoga ne maltretira, daje upute prirodno, jest tačno tako i to je slično. Da li je istina da vas je Naser Orić ubijao, vas muslimani, on je također musliman, kada ste se najmanje usprotivili? Jeste. I ko je još bio od najvećih zločinaca na području Srebrenice osim Nasera Orića? Nabrojite ih imenom i prezimenom. Pričam stari. Da ti kažem stari.